Lepadat manyang gunung selawah rupa jihlemah sampo banda diup gunung nyan nasabodaya tempat kenebah alim ulama diup gunung nyan nasabodaya tempat kenebah alim ulama tempat menuntut Bandung tolabah rata daerah kenantro teka merunut tauhid ngan hukum fiqah ilmu balaghah ikut serta ngan tafsir Quran Bandung ke surah kitab mustalah nyan pige baca ngat be melenceng amal ibadah red lambi doa yang sesat nyata ngat be melenceng amal ibadah red lambi doa yang sesat nyata. Oh tetah kalan melempah cedah kenang kupia mepinggang ija nyan sabodaya yang abu kebah nama metua si ruhul fata wahai entungku rakan metua gata be gunda tuntut agama be tatim patih si awam pegah tinggai lam daya masa depan hana beta tempati si awam pegah tinggai lam daya masa depan hana lempah dat manyang gunung selawah rupa jihlemah sampo banda diup gunung nyan nasabodaya tempat kenebah alim ulama diup gunung nyan nasabodaya tempat kenebah alim ulama.